Yes, bakunzi bawe Wida Vibes, mambo vipi? Muramaze fresh? Uwema bwa mbere uje kuri YouTube channel ya Wida Vibes, reka ndagusaba kuri subscribe, like, share na comment kuri YouTube channel yacu ariyo yanyu, nzoyiratuma muronka amakuru update. Uyu munsi tugiye kurebera hamwe urutonde rw'inyamaswa 10 zica abantu benshi ku isi. Hazo twese dutinya ariko biratangaje cyane, zica abantu benshi kurusha intare cyangwa ingona. Reka tubirabire hamwe guys, let's go. Tuhera ku mwanya w'icumi aho tuhasanga intare. Nubwo intare izwi nk'umwami w'ishyamba, abantu yica buri mwaka bagereranya hagati y'amajana 2 n'amajana 250. Ibitero byinshi bibera muri Afrika aho abantu n'inyamaswa bahurira. Ku mwanya w'icenda tuhasanga imvubu. Abantu benshi batekereza ko imvubu ituje, ariko ni imwe mu nyamaswa zifite uburakari bwinshi, yica abantu bagera ku majana 5 buri mwaka, cyane cyane mu bihugu vya Afrika. Ku mwanya w'umunani tuhasanga inzovu. Nubwo inzovu ikunze kuba ituje, iyo yumvise ibangamiwe ishobora kugaba ibitero bikomeye. Bivuga ko yica abantu bagera ku majana 5 buri mwaka. Ku mwanya w'indwi turahasanga ingona. Ingona ni umuhiga akomeye cyane, ategera abantu ku nkombe z'inzuzi n'ibiyaga, yica abantu bagera ku 1000 buri mwaka, kandi murumva yuko hari n'igihe baba barenga. Ku mwanya wa gatandatu tuhasanga scorpion. Scorpion ni inyamaswa nto ifite uburozi bukomeye. Mu bice bimwe by'isi cyane cyane ahashushe, abantu bagira ku 300 bapfa buri mwaka bazize kuribwa na scorpion. Ku mwanya wa gatanu tuhasanga udukoko twa assassin bug. Utu dukoko dukwiragiza indwara ya Chagas, yica abantu bagera ku 10,000 buri mwaka, cyane cyane muri Afrika y'Epfo. Naho ku mwanya wa kane tuhasanga imbwa. Nubwo imbwa ari inshuti y'umuntu, imbwa zigwaye ibisazi rabies zica abantu bagera ku 59 buri mwaka, cyane cyane muri Afrika no muri Aziya. Ku mwanya wa gatatu turahasanga inzoka. Inzoka zifite uburozi zica abantu bagera ku 100 kugeza ku 140 buri mwaka, bitewe naho imibare yakusanyirijwe. Ku mwanya wa kabiri turahasanga umuntu guys. Biratangaje ariko niko kuri. Intambara, ubwicanyi n'ibindi bikorwa by'ubugome bituma abantu benshi bicwa n'abandi bantu buri mwaka. Naho ku mwanya wa mbere turahasanga ko gatoya kitwa umubu. Ku mwanya wa mbere haza umubu. Nivyo utu dukoko dukwiragiza indwara ya malaria, dengue na yellow fever buri mwaka. Umubu uteza urupfu rw'abantu barenga 600, bityo akaba ariwe nyamaswa yica abantu benshi ku isi.